mhlambe nalo lothola ukusinda mina ke ngumeselana osebenza kwakho isizwe yazi ngidinga usizo ngihlula kudedanisa amagama angakwazi ukuqondisa isizwe baphathi bese ngithule ngithini manibona leli lizwe lichaphazeka kangaka sithathela inkolo kancane nona bese basiphelela amadoda sekwazi ukusebenzisa isidoda sawo bomama babasalayo ngelinye ilanga umagcina bongasabubesi kumama wakhe wathi mama kungani uba bengangithengelanga lutho amafeni akhe bakhetha ukunikeza unkombo sebakhe mina ngivalela ngaphandle nami ngidinga okuthile amafeni kababa makungenjalo wena usophenduka ifa lami ukuthi umama wami lokho kuyophelela emoyeni buka ngiyafunga wena ngisazokukhombisa ukuthi ngubani eshaya uvalo umama kamagcina mayibona indodana yakhe ifuna ukungena ngendluzulu endlini kanembeza wakhe madoda ngiyakukhuza kusinda wayendeyo sukani lapho laba besimame masibanikeze uthando malibaphelela samukele sifunda ukumelana nempilo lapha kusemhlabeni akukaze kwabalula abanye basele imali yokuthenga ikhandela lokukhanyisa izindlela besuke befuna zibe mhlophe abanye bayisele ngenxa yokuchitheka kwegazi ngisho bezoganga sebakwazi nanokukhanyisa ngemali yegazi kodwa baba nabo bakwazi bakwenzayo usubathethelele kuba umasibode phansi